Swastiastu. Nah, halo anak-anak kelas 3. Puna pigatrene dumugi becik nggih. Nggih, ring rahina mangkin sedurung iraga melajah, ibu jagi ngelingin majeng anak-anak mengingatkan nggih. Ring pandemi puniki yening iraga kejaba elingang. Nganggen api masker nggih. Rawuh saking jaba elingan taler ngewajiken tangan utawi mencuci tangan ngangge sabun nggih. Nah, sedurung ngajeng ingetang masih umah tangane nggih. Yeni ngajeng pilin-pilin ajeng-ajengan sane sehat sampun ngawak nggih. Sampun ciki-ciki mantan ajenge mangda nenten enggal gelem nggih. Nah, niki Ibu jagi mangkin napi wastane ngelanturang materi sane sampun liwat minggu lalu nggih. Wuku sane sampun lintang nika indek materi Satwa Bali nggih. Satwa Bali lumrah minggu lalu nggih. Wuku sane sampun lintang nggih. Nah, sedurung lantur ke materi, Ibu jagi ngewacen kidik kompetensi dasar utawi KD nggih. Niki sane wenten ring materi mangkin. KD sane ring materi mangkin. 3.1 nika indek pengetahuan. Memahami unsur intrinsik teks Satwa Bali dalam bahasa Bali lisan dan tulis. Nah, berarti niki iraga mangkin jagi melajahang indek unsur intrinsik sane wenten ring Satwa Bali. Nah, 4.1 wenten keterampilan. Menceritakan kembali isi Satwa Bali menggunakan bahasa Bali yang jelas, logis dan sistematis nggih. Nah, lantur. Nah, niki materi sane sampun jelasin Ibu minggu lalu nggih. Satwa Bali. Satwa Bali kepah dados kudang soroh. Dados tigang soroh. Nah, pigen nika wenten tantri. Napi nika tantri? Tantri nggih punika satwa sane tokoh utamanyane buron nggih. Tokoh utamanya binatang. Sampun jelas Ibu minggu lalu nggih. Napi contohnyane siap selem, lutung teken kambing, kambing takutin macan nggih, miwah sane lianan nggih. Akeh pisan niki wenten satwa-satwa tantri niki nggih. Nah, lantur. Satwa lumrah niki materi minggu lalu. Satwa lumrah. Sampun Ibu talor mas satwa minggu lalu. Satwa napi? Ane satwa Ibu minggu lalu satwa ibelog nggih. Nah, napi nika satwa lumrah? Kari eling. Nggih, satwa sane tokoh utamanyane manusia nggih. Berarti tokoh utamanya adalah manusia nggih. Napi contohnya nih ibelog, pan balang tamak, durmo, cupak gerantang, buto teken bongol, miwah sane lianan. Niki satwa lumrah niki taler akeh wenten nggih. Nah, nomor 3 niki itihase. Itihase puniki satwa sane tokoh utamanyane dewa. Napi contohnya nih Ramayana, Mahabharata nggih. Nah, niki sampun ketiga niki sampun jelas Ibu minggu lalu. Mungkin anak hanya mengingat nggih, iling-ilingan materi-materi sane sampun boleh nggih. Nah, lantur niki mangkin materi mangkin unsur intrinsik Satwa Bali nggih. Unsur intrinsik Satwa Bali puniki kepah malih dados pitung soroh. Dados 7 bagian. Napi kemanten mungkin jelas Ibu nggih. Nah, pertama wenten unteng utawi tema. Napi nika unteng? Unteng punika inti. Inti yang ingin disampaikan oleh pengarang cerita.
berarti niki unteng puniki inti. Unteng bahasa Indonesiane tema nggih. Unteng niki inti cerita nggih. Nah, nomor kalih wenten lelintehan. Lelintehan puniki bahasa Indonesiane alur nggih. Alur bahasa Baline lelintehan nggih. Napi nika lelintehan? Nah, lelintehan puniki jalan cerita nggih. Utawi wangun mekudang-kudang kahanan utawi kejadian sane medue paiketan nggih ring satuone. Berarti lelintehan puniki jalan cerita nggih. Lantur wenten pregina utawi tokoh. Pregina nika bahasa Indonesiane tokoh. Tokoh bahasa Baline pregina nggih. Nah, pregina puniki jadma ane ada di satuone. Ane nuturin parisolahne nggih. Berarti pregina niki pemeran nggih, pemeran di satuone. Nah, sedurung lantur niki pregina niki kepah talor malih dados tigang soroh nggih. Yening manut parisolahnyane nggih. Wenten pregina utama antagonis. Berarti ane engken antagonis nika ane jahat nggih, lebih banyak kejahat nih. Nah, nggih. Terus nomor kalih wenten pregina protagonis, lawan dari antagonis. Berarti kengken yen protagonis. Nah, lebih banyak sifat yang baik-baik nggih. Terus nomor 3 wenten pregina sampingan, pemeran pembantu nggih. Nika pregina sampun kepah dados 3 nggih. Nah, lantur paribasa utawi majas, gaya bahasa. Nah, napi nika paribasa? Nah, niki paribasa utawi gaya bahasa niki bahasa sane keanggen oleh napi wastane oleh pengarang cerita, pengarang satwa, mangda satwane menarik untuk dibaca atau didengarkan nggih. Berarti bahasa yang digunakan untuk atau agar cerita itu menjadi lebih menarik nggih. Nah, lantur wenten piteket. Nah, napi niki piteket? Piteket puniki tutur utawi amanat nggih. Nah, yening ring satwa i-blog wuku sane sampun lintang minggu lalu, napi piteket ne. Nah, yening anak tenyak blog harus rajin melajah niko nggih piteket ne. Piteket niko tutur nggih. Lantur diksi. Niki wenten diksi. Napi nika diksi? Diksi pemilihan kata utawi pemilihan kruna. Mangda satuone menarik nggih, pemilihan kata agar cerita menjadi lebih menarik nggih. Nah, lantur wenten genah. Nah, genah niki tempat atau latar. Tongos nggih, tongos ane ada di satwa nggih, tempat yang ada di cerita nggih. Misalnya yening cara satwa i-blog contohne genahne di peken yo meli bebek nggih. Terus ijo bien ditukar deh bebek ne leb niko contoh genah nggih. Nah, alit punika wawu sampun ibu nyelasin unsur intrinsik satwa Bali sane kepah dados 7 soroh 7 bagian. Pertama wenten unteng, lelintehan, pregina, paribasa, piteket, diksi, genah nggih. Nah, iling-ilingan nika inget-ingetan pelajahin malih nggih. Nah, lantur mangkin. Nah, wenten pertanyaan, wenten pitaken.
petakon nggih. Nomor 1. Tongos ane ada di satwa keadane napi. Manut ring unsur intrinsik sane wau jelasin Ibu nggih yening tongos ane ada di satwa napi adane. Nah, nomor kalih anak utawi jatme ane ada di satwa keadane napi. Busan sampun jelas Ibu taler nggih. Nomor 3 satwa iblog madan satwa napi nggih. Nomor 4 unsur intrinsik satwa bali kepah dados mekudang soroh nggih. Nomor 5 amanat wiadin tetua ring unsur intrinsik keadanin napi nggih. Nah, alit-alit niki Indayang alit-alit jawab nggih cawis. Tulis ring buku basa Bali khusus basa Bali nggih. Nah, alit-alit amunika sampun jelas Ibu wau materi indeks napi wastane unsur intrinsik satwa Bali nggih. Dumugi presida keanggen nambah ilmu nggih. Nah, alit-alit asa punika dumon pepelajahan ring rahina mangkin sinab Ibu antuk prame santi. Om santi 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 om.